Ja sam zvao. Može znati Novi Sad jedna ovako izjava. Ja sam zvao da kod tornja u ime naše velike pobjede popijemo čašu rakije. Živeli svi borci, živeli svi širom Jugoslavije koji se bore za ovu zemlju, za slobodu, za svoj narod, za novu Jugoslaviju. Živeli oslobodioci Vukovara, a na našem tornju vijoriće se naša zastava. Puštaj malo! Široki plan uzmi i konačno više kisko, lepo, lako. Nemojte puno ovaj jedan. Nismo koji se Oni su nudili razgovor, međutim vojska nije prihvatala razgovor nikakav, nego jednostavno su tražili bezuslovnu predaju. Kasnije, kako smo saznali, u prisustvu misije Evropske zajednice došlo je do predaje izvesnih delova formacije ustaških i oni su u prisustvu Evropske zajednice pristali na predaju. Današnji ratni raport da čujemo. Tek danas možemo potvrditi vest koju su kolege iz stranih sredstava informisanja poslale pre 2 dana. Borovo naselje i Vukovar zaista kontrolišu jedinice JNA, teritorijalne odbrane i dobrovoljaca. Danas je sam kraj na Vukovarskom ratištu, pa ipak tu i tamo postoji otpor fanatičnih ustaša i tuđmanovih bojovnika koji sada pucaju ne radi lepe njihove, već da bi spasili živu glavu. Rano jutro s Trpinskom cestom prešli smo preko u ovom ratu Mažino linije, ulica Hercegovačka i Bosanska i ušli u Ličku, Kozaračku i Novoselsku. Od stambenih višespratnica sa kojih još uvek vrebaju snajperski dum-dum-eci, delilo nas je samo blok kuća u kojima smo nailazili na stravične prizore. Ovo je ona čuvena crkva. To je čuvena crkva koja je pretvorena u jedan stravičan bunker, crkva za koju su tražili milost, međutim iz nje se pucalo i minobacačima i mitraljezima. Jugoslovenska narodna armija je tražila da se prestane s vatrom i znamo već da je Jugoslovenska armija, rečeno je da će svako mesto odakle se puca biti uništeno. Tako je bilo i sa ovom crkvom. Vidimo po ovim kadrovima, grad je potpuno razrušen, gotovo da je nemoguće obnoviti život u njemu. Apsolutno je tako. Mi nismo u tom delu, u ovim ulicama o Kozaračkoj, Ličkoj, jednostavno nismo naišli na živog stvora. Sve je mimirano, upravo vidimo vojnika koji prilazi jednoj napravi na ovom stubu i jednostavno ostavit će dok dođu specijalci za raščišćavanje. Puštaj malo! Široki plan uzmi i konačno više kisko, lepo, lako. Nemojte puno ovaj jedan. Nismo koji se
oni su nudili razgovor, međutim vojska nije prihvatala razgovor nikakav, nego jednostavno su tražili bezuslovnu predaju. Kasnije, kako smo saznali, u prisustvu misije Evropske zajednice došlo je do predaje izvesnih delova formacije ustaških i oni su u prisustvu Evropske zajednice pristali na predaju. Današnji ratni raport da čujemo. Tek danas možemo potvrditi vest koju su kolege iz stranih sredstava informisanja poslale pre 2 dana. Borovo naselje i Vukovar zaista kontrolišu jedinice JNA, teritorijalne odbrane i dobrovoljaca. Danas je sam kraj na Vukovarskom ratištu, pa ipak tu i tamo postoji otpor fanatičnih ustaša i tudnjavih bojovnika koji sada pucaju ne radi lepe njihove, već da bi spasili živu glavu. Rano jutro s Trpinskom cestom prešli smo preko u ovom ratu Mažino linije, ulica Hercegovačka i Bosanska i ušli u Ličku, Kozaračku i Novoselsku. Od stambenih višespratnica sa kojih još uvek vrebaju snajperski dum-dumeci, delilo nas je samo blok kuća u kojima smo nailazili na stravične prizore. A ovo je ona čuvena crkva. To je čuvena crkva koja je pretvorena u jedan stravičan bunker, crkva za koju su tražili milost, međutim iz nje se pucalo i minobacačima i mitraljezima. Jugoslovenska narodna armija je tražila da se prestane s vatrom i znamo već da je Jugoslovenska armija, rečeno je da će svako mesto odakle se puca biti uništeno. Tako je bilo i sa ovom crkvom. Vidimo po ovim kadrovima, grad je potpuno razrušen, gotovo da je nemoguće obnoviti život.